tahono bededa. Ia falu kami fefu bai badede zoe ta Yesu Keriso. Ba formasi lo balangi ama. Ba favo sa kegihehan ni amoni Ia dulu. Si itu bali berehu ni fatuna kheda ba minggu. Ba zimakhan dene. Ba tehala ia more bazura Yesaya. Faza fabula siwa. Ngawa si Sara ba irugi zisiwa. Imane kheda taru mali lovalangi da ubaso. Mi fonondongo khegu ia ami hulo. Mi beem berdalingami ia ami soiniha bazareu. No ikaunido Yehova iotarai meso do badalu ninagu. Iotarai metabina ndao itetei degu. Banoi bali asiali satarem bebegu. Balu modangania ubini enda odo. No ibali onovana salese nda odo. No ibini enda o banahan onovana ande kenia. Banoi manehegu enoni gunda uge iya uge iranu gizara eli. Bani oroma egu la khemigu ande. Bano umane zaya gelegu bairege dedegu ande. Basi leboto, basi leguna uhori gelegu. Badali Yehova balalakhegu, bakhelo balangigu balazi hadia luogu. Ba iwasa Yehova, sino mamali enunia ya odo. Yotarai daluninagu ena uohe mangawuli Yakobo maubu Yakobo ba ena te ozaraga kheniandono gizara eli ba ni fosumani ndao wa maigi Yehova bano tobali fangabelegu lo balangi ande bano imane wa enoni gunda uge baba nga azekhi madu maubu Yakobo banu ambe awe ba ohi mangawuli ni orifi ande irau no gizara eli ba ande ubali haga bania bayro nda uge ena irugi babodegedane wangurifi ande khegum imane Yehova sangurifi irau no gizara eli ni amoni era ande khezi lebadede ni habe efefu ni ogorofi ni habe sinoto bali sabuyu sama tere ya ia la ila dania razo ba moso la ila sama tere balatuhi dane bere Yehova sile farai ande bere ni amoni endau no gizara eli ande sanuyu ya ungemege imanena Yehova ufondondomo liu na bawa ba omasi ba utoloe na bawa wangurifi ba uroga nda uge ba ubee wa usali ba mado gizara eli ande nda uge ena azeki dane ba ena fuli bazo sinotane simate yadae ena mane ba iso bagurunga mi ai baro baiso zogomigami mitabu bazohaga bazinga lala la sendagera bahili fefu sino asele mege manga ira manganda ita lovalangi solomasi omuso dedema bama ante sohagele baba ngumasi lovalangi faurima irugiata notola oboba dedema baba malua fasumangi tabakheu baya edang malima ande edenanda agama angeren musi lo walangi solomasi zangu masih fauri mama fefu same khema fahono dede iregetola matema edang malima abotu badedema basi to bali olohita wa matima ede khema si fofa abelegi hau dama fondondongo lima
yaduhu. Ama ina nyo masih badai zo aya uoba ita mafefu shalom iya ahobu tasu no lobalangi bataan de sahagala malkade notola uoba dededa bawa malua fasumangeta ke lobalangi banua Yesus ito bali te minggu kada bazi malkande ya iya da mission eluahania famatenge fehede misionaris eluahania niha nifatenge dan fehede misi halewe famatenge. Jadi misionade amaina adalah no halewe famatenge dan halewe famatenge ande bano iotarei fena ifalua da elo balangi ifatengen da malaika ifatengen da sama ele elono ba ifatengen nononya Yesu Keriso baba ma ema asida da lo balangi bazino banuania dan bahkan iru gigi khedam mane makhande lalu aidu te fatenge genoni lo balangi baba nureage turia somuso de ande sinange omuso de da bata ande sahagel amaina banwa Yesu sino soba no lo balangi bazi makhande melalui baba neretada mission andene maka secara khusus ada badan niha ande no otu alima wula siwa fahe no te oe kada duria somuso de ande melalui genoni lobalangi ya iya da tuan denger bahwa atau dana beenasa sino mangu ai getada sino molulu faabala ba inatonia baba ma ema esi dede lobalangi baminggu mission ge ande ama ina bate kauni ita maafefu ena ya ita ande ne to bali tenge lobalangi to bali tohu danga lobalangi baba ma ema esi da lobalangi bazino banuania tebel taiga yotarai ba keluargada tebel taiga bazi fasuya ita bahkan dimanapun kita berada ena letebule tola tauhege baba ma ema esi dede lobalangi melalui baba aurida si ero maha ama ina nyo masil badai zuaya si to bali tei da mali lobalangi heda bazi mahande ya iya da si mai enuni so sambua zinuna za sese tarongo dan moroi babehide zinuna ande amaina waduhudu sangat terberkati ita sinuna da imane kheda ya sama enoni Yesu bawa ngomba kasinduhu he afufumboto to bali amu naba de zoaya naba de Yesu le uwu furi gera eragu asala auri i nosogu amaina nyo masih badai zoaya fe amai to bali tenge lobalangi maka halau safuk da bahena afuk babali halau anda amaina bate fabu
ni hasil farai babe amai enunisu ayah wa faluha ia gene wa auri sila aitu. Andai maneka da situ bali tuho da mali lobo langi basi makande te kauni to bali haka. Te kauni to bali haga sara ena a irugi bamudege dana wangurifi ande khenia basi dua ena te efa aji sobagurunga zo gemi-gemi bate ohe bahaga ande khenia. Imane kada tuho megete kauni to bali haga sara ena a irugi bamudege dana wangurifi ande khenia. Aba indan yo masih abadai zuaya hadia lalang ni teruda hadia zinangia tafalua ena afangorifi anda siawi khluwalangi tola te boloso irugi babude kitano. Ama ina nyo masih badai zuaya bada rumali lumalangi kada bazi ke andini baba ngai halawa andana meno te kauni to bali haga maka te kauni ena irugi babudegi dana mawrifi anda kelobalangi maka lumalangi bada ini ikau ni genuninia hani ha genuninia andi bada ini na tafagi yotarai bangawasi sara irugi bangawasi elfa amaina wa ifatuna khada bada wa soda wa genuni andi sara enunini wania yotarai bangawasi dua imane khada bangabua sisara amaina no ikau nido Yehova iotarai mesodo badalu ni nagu iotarai metabinanda odo itetoi teiku. Artinya badai bahwa enoni secara pribadi dan leifatuna khada haniha dei kinuni ade. Bahwa nema ini halawa fi amai enoni andene ifaduhu khada pangawasi dua. Meno te kauni ia yotare dalu ninania meno ila ia Yehova yotare meso ia badalu ninania maka ifaduhu khada pangawasi dua andene bawa nga ini halawa andene bazino ifatengi ya Yehova wano ibali esi oli satar bemenia basi dua bano ibali ya Yehova ono wana saluse ande ama ina nyo masih badizu ay hadagi luhania tai eluhania tai ama ina wa enoni ni fatengi luwalangi baba maema osida da luwalangi bazino banwania tenga hasala no ifatengi manu tetapi luwalangi pada ini meno ifohu meno ila hani hasinanga ni fatengi baba ngai halawa anda khazu aya maka luwalangi pada ipersiap ke hani hasima enoni ande ifa ano iya babangai halawa si sakhi andelo sehingga dania babanga enoni lo balangi halawa andani fatengi lo balangi waduhu no te faana sinduhunduhu iya
babangai halewe ande helobalai. Babangai halewe helobalangi gaine. Ena tula anau gele ba ena lefai. Ada giluhannya amaina wa iila bai fatuhu esima enuni andene wa bebenia sino amai dola si eli sataro baya iya andene wano amai dola ono wana saluso edana dadalowalangi babangai halo anda fi amai enoni lowalangi ena amu fa emana sida dalowalangi sinuhu baba maduhu siduhu baba maduhu satula pasi sehi ba omasi di lowalangi ena ababe amai enoni andana dozi simai enoni ni fatengi lowalangi ena to bali si oli satara iya ena to la anau gelenia hana bamu amai dolagu zino amai dola zi oli satara amaina meni fa emanda enoni dae adalah tahu mali lowalangi bana tafaigi bazura heberai o amaina ifatuna kada badae watau mali lowalangi andene heberai o fazaefa ngawua si felendua iwa kada badae sawi sadau mali lowalangi anda basabele bano atara moy bagari si famabawa ba isese iugi ifabali iran noso geheha ba buku ba uto ba ihuku gera era dede ba senda dede ama ina ni omasya badezu aya omasi lowalangi ena baba ma ema ersida de lowalangi ena baba ma ema tahu mali lowalangi ena duhu genoni andene walau atau ya baba madu si duhu satule si faudu bade de lowalangi hewa ai dozi dan mia samondrong fehede genoni ande bale dozi manima sodombua sozane mae basozilu tantangan da eba kodaya ita era enoni bahiza ini omasi lowalangi babangi halo sapu ke ade enae tolam faema si faudu badete lowalangi sidua hani hagenoni ande enoni niwania bangawua si celu imane heda bano imane hegu enoni gunda uge ia uge iraunu Israel enoni badai amaini adalah secara umum tekaoni dan uge Israeli ena lete bula ira tumali haga ena melalui baba aurira watola tefaema bangurifi ande irugi babodeke ta ama ina ni omasi abadezu aya memakaita paminggu keda basi mereka ande adalah perayaan mision maka baik secara pribadi bahkan fefu ita basi mereka ande amaina ikau ni italu walangi ena ya itanda tombali haga ba ena melalui baba awida ande hebi sabang fi anda sino tate ma sino aboto badadada wada tola tafa ema bani hamisa irugi babondege dan imane khada amaina bazura halle wazinengi faza alfa
banga bua sidula rua wala fangorifi badana bee balagai tay bee ni bee bani hagulidana babang urifi ani hagito lamang urifi ya ita bayro de Yesuan maghanda ti patengi ita maafefu data pa e madami bani hamisa iregetola irugi bodegedanu wangorifi ande siore Yesu dua te kauni to balihaga dua ena te efa ziso bagurunga zo gemi-gemi bate ohe bahaga ande khani bangawa sisiwa imane heda amaina ena mane bayiso bagurunga mi ai bayro bayiso bazo gemi-gemi mi tabu bahaga ande ama ina ni omasi badezu aya anu fula badededa bazi mahande hani haira ziso bazo gemi-gemi da hani haira ziso bagurunga da irege kau ni doji samati irege kau ni ziso bahaga ena ohe mu efa anda ni hada bate ohe ira fagele-gele ita so ita bahaga anda ya ira anda amaina ni hasil mangila hani hahaga anda ni hasil abotu badada hani hahaga anda badata faima bas dua ya ira adana ni hasino ibaba abelega feka sino tekuru bagurunga hore ya ira anda sino molo ani khoidadan wa aniha so masih molo buah-buah boto babia so bang boto ane tafaiki amaina bazura Roma faza si feledelu bangabua si feledelu ni hasi so bazo gemi-gemi da izahazah ke da badai da ubaso koda badata ona ngege wane lalada si mane namulu boy fe manga boy fa madu tuo boy fa hore hoka fagwagwasa ba fa afu khete dozi samu khege amwata da amaina iwa khada bazua romande hili ni hada hula jiso bazo kami tapareso dada pa minggu pa perayaan mision bazimau kande hebisa betaro daya gusamati hadia si mana hili ba betaro ba beso ba boto ande bangalo jinu matalui wa abola sokoda hoka abola aulo dada ba memanga maga famadu tuo forro faguaguas afaka dada bania misa na soka daya gusamati maka amai dola iso bazo gomigami ita maka tekau ni ita bazimau kande fuli angeraige ena sonda uga bahaga andolo hani hahaga de adalah Yesus Kristus samasa ketika sonda uga bahaga amaina so ita bahaga amaina o masih lo langi bazimau kande ena fetaroda tola tahagaini ni hamafefu ena tola takau ni so bazo gemi bata ohe ira bahaga ande bah Yesus Kristus yaduhu mangadeta omuso dadama da romaliu sino ufai makhema bazi makhande basinangi yang maande sahagele pataru malilo malangi sino ufai makhema maande mori baba abo lagi hau tanege badadema ba ufafa abelenda aga babulo baba maluaya iya bai sandohu fauri maande
Yad.